Benkosi lenhle ngifuna ukukhuluma indzaba lapha lenkulu kakhulu. Ngingakanzi kakhulu senginivusele eMaswati nonke lenisekhaya eSwatini nalabangeshiya kwethlwandle nalabangabahasheke nje nemhlaba wonke. Ngidawucala ngichaze ngithi bazalwane aseninike sigaba umprofeti. Umprofeti akusuye umuntu wekudlala ngumuntu lothenjwe uNkulunkulu sithunywa saNkulunkulu yingcebo yaNkulunkulu. Number 2 umprofeti kuba ngumprofeti is not a joke akusiko kudlala kukhuluma tintwe leti tawendeka tingakendeki akusiko kudlala akusumdlalo loyo ubobuka dokotela nje kukudiagnose akutshele ngesifo ukuthi unasifo sini lendvo leyo uyifundzele but ayisiyo umdlalo ayisi as easy as ABCD kunetifo leti confuse abodokotela bagcine babelithimba solo belapha sifo sinye ngiyathemba kuyevakala how much worse mase sikhuluma ngemprofeti umprofeti ukhuluma tintwe leti supernatural ema-events etintwe leti sengakabonakala ukhuluma ingcondo yaNkulunkulu uNkulunkulu longabonwa ngemehlo ayikhulume in the physical realm ulandza tintwe leti supernatural atibuyise tibe natural. So a prophet ngumuntu wekusekelwa wekukhutsatwa sonke isikhathi hayi lo mdlalo lesiye siubone abantu bahlambalata abayithuka sibuke sithi kufa kwelive abantu abati ukuthi umprofeti yini. Anyway, angindlule lapho. Or maybe ngindlule ngekuthi myself I'm a prophet of God. I didn't call myself, but God created me to be a prophet. Ngiyathemba kuyevakala. Uma kulukhuni ubuke abaprofeti bashaya emanga behluleke kuprofeta umuntu just uprofeta umuntu how much more to prophesy a country. Myself I prophesy a whole country ngitshela live lonke ukuthi indlela yalo likusasa lalo limenjani live lonke. Do you think that is as easy as ABCD? Bantu asebaqabange kabusha bantu asebamade lokho ilevel yekhomba ukuthi bantu abamati kangakanani uNkulunkulu abakholwa kangakanani. That is why abawaboni emandla aNkulunkulu abakuboni kukhomba indlela yelive kukhuluma ngelikusasa lelive. That's not a joke. Ngisho tinyanga leticithe emathambo ati kukhona ukukwenda lokho because nguNkulunkulu kuphela lo wembula imfihlo. Ngiyathemba kuyevakala. Ngingene esigabeni sesibili ngithi ngidawuchaza into leti ngi3 lapha ka very briefly and very fast. Number 1 yini lokubangela yini imbangela kahle noma lokubange ukuthi kube nalomsindo lona yini kahle. Number 2 ngubani lo tawuzuza la kulomsindo lo. Number 3 uyini umphumela. Ngidawuphendula brief bese ngiyabuya ngiyangena kancane kuthi. Number 1 lokhu kubangelwe ukuthi kunesikhalo lesigenuine lesikhona etafuleni laNkulunkulu isikhalo seMaswati sekuhlupheka bophuya lolo bubange lo. That's number 1. Number 2, who is the beneficiary yenyalo? Usathane. Number 3, yini umphumela waloko? Umphumela waloko lelive will remain a kingdom. Uma kungendeka lingabi yikingdom, kutawube kusho ukuthi inkosi eMswati is the failure of the century. Ngiyathemba kuyevakala. Sengiyabuya ke ngiyawachaza ke lama point ngithi kwaba sizathu sebuphuya lesabanga lobo. uNkulunkulu ezulwini wakubona ukukhala kweMaswati ukuthi eMaswati akamkhondi kahle acinzetelekile. Ukhumbule encwadzini yeZaga chapter 4 verse 23 uthi simakathe londvolota ngekunakekela konke ngekulondvolota konke inhlitiyo ngoba kuyokugeleta tiyalo tekuphila. Endlule uNkulunkulu athi kuhlala ujabulile kungumuthi lophilisa ngisho nemathambo kodwa kuhlala ukhubekile kuyindlela lejubelako leya ekufeni. So uNkulunkulu ke abeto solve leso simo leso seMaswati ukuthi eMaswati ahlala anekukhathateka ngenxa yebuphuya lokubenda ukuthi bangamkhondi nakahle uNkulunkulu ngenxa yokuthi baqinzetelekile banebuphuya. Ngiyathemba kuyevakala. So uNkulunkulu ke inhloso yakhe kushayika lengungu
lele phethe imali khona lengungu lona into ofana nemvula lenela bonke abantu labalungile nalababi labancane nalabakhulu ngoba nyalo ina ngenhlane ngiyethemba kevakala wase sathane uyahlakanipha so uyagijima uthuma igijimi takhe ukhetha inqeku takhe latethembile ukhetha abantu abangemahuzu labata ugijima babuye batoyenga lesive egameni lekubaba uMesaya egameni lekubaba umkhululi egameni lekubaba uMoses bayenge lesive bathatha iadvantage ngalesimo lesikhona semaswati sekuthi emaswati anesikhalo uNkulunkulu lasivako sathane wasuyagijima uyogijima phambili uba indvulo ngiyethemba kuyevakala utobatshela ke manje abantu ukuthi utobavusa lendlwabani uNkulunkulu ke ukuvumele ngamabomu lokho ngoba konke kuNkulunkulu kusebenzelana kube ngilokuhle leni uNkulunkulu akuvumele kwendeke lokho ukuvumele ngesizathu lesithi lokhu sekufike kwabeka ebaleni noma kwa exposer ifaith emaswatini ukuthi emaswati akamkhonti uNkulunkulu akamati ahlethi emasonweni kodwa ede kukholwa akamati uNkulunkulu akamkhonti uNkulunkulu noma akakholwa uNkulunkulu uNkulunkulu nje bamsebenzisa nje I don't know how to explain this thing he's not the God akasiyo lephila akasiyo lo lakhuluma ngaye David athi ulidwala lensinziso ulidwala ungemandla ami usiphephelo sami ngelusuku lenhlupheko abamsebenzisi angiloko ubani uNkulunkulu bamsebenzisa nje as part of their life just nje uyayibona vele njengale you can consider it or you may not consider it bamthatha kanjalo ke uNkulunkulu uto expose lokho uNkulunkulu ukuthi in actual fact bantu banzinzima abakangeni ebandleni laNkulunkulu bantu bagcine ngekungena emasontweni babhabhalala bahlala emasontweni so lesento lesiNkulunkulu usivumele ngamabomu ukuthi sathana to shake lelive ngoba sesi expose laba na ungabuka namuhla ungabona lokho ukuthi uyathi kude abantu labakholwa kweSwatini ukubona ngani lokho utawubona ngale reaction yebantu bantu namuhla bavuke lulaka loselungadiwana lokusilulaka loselibuya lelulaka leselu over liBhayibheli lithi thukuthela lingashoni ilanga ungamniki indzawo ungamniki isathane indzawo buka ke bantu bethukuthele kubeca but bangamniki indzawo but bamnika the whole of their selves sathane kwathi sipossess they are fully possessed bantu basebenzela sathane ngalokuphelele namuhla egameni lani egameni lekuthi lesibitwa ngithi se-struggle in actual fact we didn't need anything lebitwa ngithi struggle or a democratic what all what we needed was bekukuthi kukhululeke imali kulethwe indlela yokuthi imali isebende kahle our system is perfect our system is good what is not good are the people who are driving the system ngibo la bekufuna kwenziwe ama adjustments khona kodwa abantu bayekela lokho because sathane so ulethe abantu abanema agenda abo ema agenda ekubusa hayi ecorrecta lesimo bafuna ukusiyekela but bathatha advantage ngalesimo bafuna kusenza lesimo to gain power themselves that is why seba competition uma ubuka inkosi lokwenteka ngalanga senkosini bese uyababuka nabo ngakukhuluma naloko utawubabona ukuthi the very same things laba accuse ngato inkosi benda dona direct and they want to do it even more baya show offer even bona kodwa ngalapha amababuya la siveni bafike bayinyembenye inkosi kepha nabo basho offer exactly things lelete entwa ngala enkosini these people uma ungabendi postmortem ubahlinze leti inhlitiyo ngeke uthole ngisho linye eliswati labalicabangelayo labantu laba they are just power hungry balambele imali balambele lesive nje siguqule sendiwa liground la kuliwa kuliwa lati walesive kulwabani kulwa umbuso wa government versus lo mbuso wa Satan loqhamuke in a form of a democratic change ilwa kuphi iliground lawo ngilesive sekusafarisha lesive that is why uNkulunkulu savuse ethi nje ema prophet to save his people kunaba abantu kunama forces lalwako because all these governments balwela balwa ngalesive ngoba lesive sinema benefits lesive ngiso lesikhipha le mali ngiso lesikhicita le mali so bonke labantu abalwela kubamba lesive ngiyathemba kuyevakala emaswati ke namuhla adungekile alahlekile kude lo sangilukako abone lesive lesi ukuthi abone lesimo lokuthi uyathi lesimo lesi sathane lesimo lesi so usisebenzise to his
advantage. At the same time nalo government wethu ulele ukulobukhulu ubuthongo kangange ukuthi umbona nema decisions akhe lawathathako ubona lokuthi uhulumende wethu unsure in everything la yendako njenge kunyathela kwelinwabo because ilinwabo ulibona luth ubone ukuthi ungathi unsure ukuthi nginyathele noma nginyathele wenda njalo simbonile emavikini lambalwa lendlulile uhulumende wethu alethe emafomu kusayiniswa abatali basayine bantwana ukuthi abantwana babuyele esikolweni but under certain wabona nje ukuthi yi frustration leyo namanje uhulumende wethu ude iplan yena uyalandzela la lo ngathi ngihulumende lo hulumende wasathane uhamba phambili endetinto lo hulumende wethu lo wesive ulandzela ngemuva to try and correct so wabonile angibekise njengemandi emandi so wabonile ayadzabula entathi khukhula into umonakalo lo hulumende wethu yena umsebenzi wakhe kubuyela emuva kulandzela lamandi ngemuva zame kuphecha nguhulumende lo teke ingqondo lo longena vision because uhulumende lo nengqondo ufuna awabone lamanje ngoba sosifundzile isifundo bese uyawavala lamanje uyabanqamula lamanje ukuthi angasaphinzi endumonakalo hayi ukuthi awayekele lamanje achubeke endumonakalo yena uchamuka ngemuva ulibala kuphesha uyawuphesha kuze kube kunini lokhu nje lokwendeke kulamalanga lamabili endlulile lokwendeke emkhithini kuyoshiswa umphakathi washifu kucalwe ngendlu kwabuya kwalandzela umphakathi wonke luphawu ukuthi sihlele ebaleni sithe uhulumende sihlele ebaleni sisencenceni sisele ebaleni ngiko ngithi mina kufa kwaBarnabas kwasishiya ebaleni ngoba lo mshini loqabangako lengqondo yalelive wafa nayo wafa nalokuqabanga ngidawubekisa ngendvo lencane bantu abanyeni bayibona ngathi ilibele kanti yindvo lenkulu Barnabas was master in seeing things kubona into leti ingoti ativikele tingakendeki ndawukhumbula ngalomnye umnyaka wavala imfundo wakhipha kusyllabus esikolweni kufundzisa ngema religions lamanye except for iChristianity bonke boIslam or whatever wakubhenisha etikolweni lento leyo ingathatheka kancane kwaba ngumsebenzi lomkhulu wakhama lithumba lingakamili nekumila wavele walibulala nje wangafuna lothi libe khona ngoba lento lena letinkolo leti betitohlanyela letinkolo leti ngema counterfeit njengabo Muslim labo Islam lalaba copy iChristianity bese bayayitwista ngiletinkolo letita neviolence ngitsheleke ngabe le violence iqalwa esikolweni so Barnabas wasebenza umsebenzi lomkhulu wakubulala kuseta lendvo leyo nanyalo kube usekhona Barnabas lelive ngabe selibuyele lithulile ngabe seline direction leya khona manje yafa lengqondo yeqabanga ngiyethemba ngevakala bese sengiyabuyela ke manje epointini lengcina ngalo lelithi ngubani lotawuzuza kuloko lo tawuzuza lapha emaswati lamahle akusingini lo tawuzuza lapha ngisathane utawuzuza kanjani sathane uthethele advantage wathi okay emaswati adume ngokuthi ayakholwa alungile because kulunga kusho lokuba namoya waNkulunkulu it's righteousness le akusiko kuthula because silent and kulunga into letimbili lehlukene leto wathi ke sathane ngifuna ukusikhipha lesive lesi ngisimixe esihogweni weta ke nalamaqebo akhe lekulutha abantu ukuthi abantu baya in a democratic world where there is ABCD ngema empty promises asathane leyo bukani phela ngikuphi la khona abantu bayathanda kubekisa ngeSouth Africa uma ngakutshela ngeSouth Africa ngakhuluma ngayo koshona langa iSouth Africa ngiyayati ngiphila kuyo kunebantu labahlupheka kwendlula kuhlupheka lokuhlusheka ngemaswati eSouth Africa ngikhuluma nga original people of South Africa ngikhuluma ngema foreign and most foreigners eSouth Africa ahlala kahle the original people of South Africa ngibo banathe manje aseswirishi anyway let's leave that ngifuna ukukhuluma nje ngalendzaba yokuthi ngubani lo tawubenefita la sengishito ngathi ngisathana utawubenefita kanjani sathane yena ligoli lakhe ukuthi amikise abantu esihogweni full stop nalo ke ligoli la sathane utalishaya ke sathane leligoli leli because nyalo bantu ubashekile wabatwister bantu nalokukholwa lokuncane lebe banako ubalahlisile sathane namuhla emaswati
utawabona namhla lokulisondo lokungathi athi Tsinzitha ungathi ayakholwa lo 2 minutes ayongena emabandleni afika akhulume live beme emapulpit abantu bakhulume emanga abatendela abakholwako mabaphuma lapho ngemaceleb la ka Facebook abethu bayagagabula ngikhuluma ngebafundisi ngikhuluma ngebashumayeli mina abethu bayahlola la ka Facebook nebazalwane bonke nyalo bathi Tsinzitha nyalo bathi umlomo bayoshona emasondweni batendela abakholwako kodwa la ka Facebook dinhlamba so sathane ngileli goli lato lishaya lokudunga labantu ngalesimo ingako nyalo abantu babambelele kulabantu abashona bakhuluma ungathi bona beva ebhlungu vele ungathi bashonelwa kanti kude ebhlungu labevako sebasebenzisa lesimo leso nje lokubambelela lokufeza leli goli le distraction ngiyethemba kuyevakala so bantu sebamane babambelele lapho nje baminye lapho lokuthi kwafa abantu if uvele banebhlungu kude ebhlungu bantu labanabo bafa abantu kwababhlungu wendlula nyalo bantu sathane nje sokusebenzisa lento leyo because inhloso yasathane ukuthi bantu egcineni konke balahlekelwe uNkulunkulu batholwe kufa bangakabuyele ekholweni labantu laba labagagabula inhlamba wena nawe ucabanga nje baya embusweni kaNkulunkulu excuse the correct answer is no abayi baya kuphi embusweni wasathane then ke le democracy ke le bayifuna itele ku shift abantu bamixe embusweni wasathane ngoba abantu namhla abadungekile bantu baqamba emanga bayethuka benta konke lokubi asengilokutshela nawe bantu abanyeni babhizi bakhuluma bayagagabula bathi mawuthi uyakhuluma batende bona bonkulunkuluwana bahlambalade inkosi bathi inkosi ingumbulali wena umprofeti usayida nembulali usayida nemuntu wencwala kwasha kwacima ake sengilokutshela nayo into nayo kunemagama lakhulunywa ngeJesu wathi Jesu kuyekele kukhule nelukhula lawo ngoba funa utawuthi uzuphuna lukhula kanti sowuzuphuna emabele bantu abanyenda abakwati kuhlukanisa sono uNkulunkulu sehlukanisako ngako ke abakuyekela wendlula Jesu wathi ungalisusa kanjani luthi esweni lwemnakeni kuwe kuvundle ligodwa qala ngekususa ligodwa kuwe ngiyethemba kuyevakala bese sengiyabuya khona lapho ngithi kunento lefike imangalisane manje ngebantu nabakhuluma ngalento ekwehlulela le uNkulunkulu uthi bheka ngibeka emandla ekuphila newekufa elulwimini ngibita lizulu nemhlaba ukuthi kube ngifakazi now asesibuke labantu laba ngoba abantu abaningi bathi thola nyalo ngathi bona ba innocent bona they are holy laba lababhizi bathi Mswati wenda lokho Mswati ngumbulali Mswati yini angikuvume ngithi uyakwenda angimati angihlala naMswati ngizange ngihlale naye asengikuvume ke ngamabomu ngebuNkulunkulu ngithi uyakwenda lokho wena ke lo ngumqambi manga wena ke lo ingwadla lo hlebako wena ke lothuka inhlamba ungqono ngani kuMswati ongqono ngani wena lo cambe manga ngoba nine lalela umuntu lo ngumqambi manga emehlweni aNkulunkulu uyefana nemthakathi yinto yinye umuntu othakatha ngenhlanga nalothakatha ngelulwimi yinto yinye kuyafana emehlweni aNkulunkulu that is why nofunda Sambulo 21 verse 8 uthi tingwadla bathakathi baqamba imanga labakhuluma emanga bonke laba bantu laba babekelwe lichibi babekelwe kuyawulahla echibini lelingumlilo balibekele kuya esihogweni so utehlukisa ngani ke wena utende ngcono kunembulali kanzi emehlweni kaNkulunkulu ucategorize njengento yinye kuyafanana kusilomunye ubulele ngemukhwa wagwaza wena ubulele ngelulwimi ngoba uthakatha ngelulwimi niyefanana therefore that is why ngithi temine uNkulunkulu wathi kimi uma abengehlulela kuleli velele angalehlulela nonke kude longasinza ngoba sonke bantu sonile ingako uNkulunkulu wathi ngilethe imvuselelo bantu bayekela ukuthi ivuselela bagijima batende emajaji bayajaja nanamhla lokulesi kulandzela silandzela lide ngidagcina ngaloko ukuthi lelive liyapi ke lona lelive lela liyindzawo bekunene litawusala solo liyikingdom that says the Lord litawusala solo liyikingdom angeke linjinje ake sengilokutshela ukuthi nalinganjinja kungendekani uma lelive leli lingaguquka libe iRepublic ngiqinisile the king of Swaziland the present king of Swaziland who is Mswati the third utawuba failure of the century if lelive leli lingaba iRepublic because kutabe sho ukuthi yena nguye lo lohlulekile nguye lo linikele ukuthi alibe iRepublic kutawube akusiyo insandvo yaNkulunkulu ezulwini akakakupermit lokho ngekukamoya ngitibonile letinto leti njoba ngikutshela uNkulunkulu ezulwini akakalipermit ngeke uNkulunkulu anikele live kusathane
lokhu qhamuka njengoba ngikutshela ukuthi lokhu ngumbuso wasathane lo qhamuka uthi oshayikha le live so uNkulunkulu ngeke athathe le live alinikele kusathane bese nithi kuphemithwe ezulwini umprofeti noma umfundisi okhuluma lento leyo ukuthi kuphemithwe ezulwini ngumuntu lokhuluma indaba kaSathane nalokho sebenzisa letinto leti bapheka ukugijima abantu bovika ngato bokuvika ngebantu abafile sengikuchazile lokho phokuvika ngathi kufe abantu baphokuvika ngekuthi tincwala in dinto nje lethinyezwa ngisathane nje leto kufeza leligoli lakhe ngoba phela vele Sathane unjalo ngiyethemba kuyevakala apho kubhaca ngako uma ke le live leli lingaphunyuka mina ngidawuthi Sathane utawube winile Mswati utawube uhlaze uNkulunkulu wendlula wahlaza neMaswati utawube uyifailure of the century uma angavumela into lenjena iyendeke failure of utawube the greatest failure. I don't think ukuthi a king like Mswati can accept something like this avumele le live lihambe libe irepublic never ngeke lento lena ize yende ayikho mina ngikhuluma into leti kamoya ngiyethemba kuyevakala inkosi nibusise amen.